Cewek deh, cewek ku mah maksudnya tengah api aja. Tahun 2020, kalau buka booking deh sih, karena kiamat sih. Asyik, kedua itu ngomong. Bedak, doan wae sih. Tidak jadi anak. Cak albino datang. Nah, siapa dia? Tumben sesorangan wae. Kamarana budak. Nanya kain, aing ngasugi hati. Aduh, aus aing aus, panas pake lontar jeung sirup malah. Iya kan bulan puasa ieu teh. Eling Kuat aing aus mah minum, aing ngaletak kesang pan asin aing. Tuh tahan we sih mah. Bagi puasa berapa poe geus teu kuat. Aing ngajomblo masih berbulan-bulan kuat. Maksud sia? Aduh, lapar dia aing ge. Mau dilake nih. Buka tilanya ya. Bukan serebekan ya buat aduh. Emang setan yang budak kok. Di sana jeung sia. Puguh aing kene angan tadi bed. Jil. Cicing wae sia gering lain. Dia dulu. Iya kan puasa kan. Sia salah stres. Minum depan maghrib. Kuat aing. Sahur aing teu ngopi. Sedang semua loh. Sia eleh ku adi aing. Adi aing nepi maghrib. Enggak ah. Lapar. Ini roti. Buset. Bancet dalangan mereka mana tuh? Mana? Tuturkeun yuk. Ayo. Budak kamarana ya, Bob. Nyaho engge. Tenang di hati suku. Bob sedigul tuh. Mana? Itu. Ore cai, rek mana sih buru-buru gitu? Pas lorek nyokot sembako gratis wae. Aduh, budak aing ngomongna ieu. Aduh, Cing wae sia. waduh, dak aing suka teng modal dia. Budak. Ayo di Opin. Kenaan sih ya? Biasa yang curhat ya. Kamarana sia. Di bed mana? Nyawa tuh balik rek ganti kulit meureun. Pasti di lewat dia sih ya. Arek naon cenangan oleh cai. Mau lewat gitu sih sia. Nyao, mistis teh budak. Dia anjir nuturkeun. Lempangnya cepet, sore banen. Tuh ya gol 4 kan itu. Jangan naon sih jangan mana nak Wah, mencurigakan eta budak. Tutupkeun ayo. Ayo. Pen. Bob, ilu mau sih ya? Kemana? Nyangket ambeng. Itu nyangket si Digul lah. Ayo. Geus ayo, ulah loba bacot. Dulu. Mah, mantap ya. Roti. Cocolin kopi ya. Puasa. Aduh wae sih aya sabun ning mandi aing. Eta naon sih plastik tasa. Sabun ieu mah jumi aing. Nah, sih ya, coba nempo. Roti jeung kopi sia.
terus maju, buang semua jenuh, jadilah nomor satu, hadapi waktu, semangat terus melaju, ukir prestasi. Lo Aduh, mantap ya kopi umroh. Roti ini kopi ya, cocok. Kerjakan tugas, jangan jadi pemalas. Berpikir positif. Lo Wah, mencurigakan tadi. mencurigakan gasnya tilu Naon sih yuk, coba nempo. Wah, parah sih ya. Roti jembatan. Astagfirullah. Bagus ya, Boris.